raskam jana ras tendido. Ogen ibas Injil sibadianari rikutkan Matius. Kemuliaan manbandu oh Tuhan. Layang kandu perumpamaan maka si bengket kubas baba jelma terus kap kubas beltak cenari ipe darat ka. Tapi kait si darat arak baba ibas pusuh nari kap rehna. Si eme rebanca kalak keliaman. Sebab ibas pusuh nari ngerehna surat-surat sejahat. Si rebanca ia munuh erlua-lua erlagu lamahuli nangko jadi saksi si perguak dingin numpahi. Endame rebahanca kalak keliaman. Tapi man ope erburi bagi si ikatakena labo rebahanca kalak la bersih rikutkan aturan agama. Jenari lawas Yesus ku daerah deherken kuta Tirus Rasidon. Ije reh sekalak diberu kalak Kanaan dahi Yesus nina. O Tuhan anak Daud, mekuah min atendu, aku sebab anakku iseluki setan. Mekelek kel iakap nak. Tapi sengkebabah ranan pe Yesus langaloi. Maka ide hari ajar-ajarna iya jenari nina. Pelaus mi diberu sebab gejek iya arah pudinta. Maka ngaloi Yesus man diberu bangsa Israel desken biri-biri si inggot lalar kap. Jana aku isur di bata man guna iya ngencak. Mintar jipuh diberu ilebelewi Yesus jenari nina. O Tuhan sampati min aku. Ngalawi Yesus. La patut dibuat nakan anak-anak jenari diberikan man biang. Nina diberu tuhu Tuhan. Tapi biang pe man rima-rima sindabu ibas mejet tuan nanari. Maka nina Yesus man bahana. Kam sekalak diberu si tuhu-tuhu teken man dibata. Perbahan siye jadi man bandu bagi surah-surah. Jana paksa siye minter malam anak nandai. Ita dingken Yesus ingat jenari laos ia erdalan arah tepi danau Galilea. Inang kihina sada uruk ije kundul ia. Enterem jelma rehendahi Yesus. Ibabana kalak si mate serapan. Si cempang-cempang, si pentang, si pekak ras terbagi-bagi penyakit si dewan. Ibu bedemna si penyakit lebih-lebih Yesus. Jenari ibu palam Yesus kerina. Maka mamang ate kalak si enterem ngidah kalak pekak ngobanci ngerana. Si mate serapen ibu palem. Si cempang-cempang enggo wanci erdalan alu mahuli. Si pentang enggo pengidah. Jenari ibu jina di bata si isembah kalak Israel. Kencabage idilo Yesus ajar-ajarna jenari nina. Mekuah hateku ngenehen kalak si interem enda. Sebab go teluari ia ras aku jana genduari lanailit kaipe bas ia siman pengenna. La ia ku pelepas laus adilah ngakin ia man. Sebab banci kari lumben ia i tengah dalan. Nungkun ajar-ajarna. Ibas ingan simulungun enda ija ibu wat pangan guna mesuri jelma si bagenda entremna. Nina Yesus pigalit ibas kam roti erjabab ajar-ajarna. Pitu engkibul roti jana li pigapia ikan. Maka isuru Yesus jelma si enterem kundul ibas tanah. Ibuat na roti si pitu engkibul ras ikan jenari ertoto iya. Ikata kena bujur mandi bata. Kencabage icepik-cepik nah
jenari ibre kena man ajar-ajarna guna ilaken man kalak si enterem. Krina ia man sebesu kencaklah man ipu pulung ajar-ajar krina si iba buena lid pitu sumpit. Kata Tuhan, pujiin man bandu oh Kristus. Turang rasenina kata Tuhan si pebagesi warisi sendah ema khotbah Yesus iuruk nuriken karena ku gau sahanta pebadiaken geluh ta bagai pe geluh perjabun. Karena geluh perjabun ikatakan Yesus lalit kesirangan perjabun janahlah banci erlua-lua. Ajaran Yesus endah si tuhuna cidahkan dua kinata si jadi palas geluh ta bagai pe geluh perjabun. Pemenah si tuhuna geluh ta ras geluh perjabun eme geluh badia. Sebab rehna ibas di batanari janahlah banci bagi ate-ate ndalin kenca janah nirang kenca. Peduaken erlua-lua eme dosa. Arkiteken siai Yesus nandesken perjabun lah banci sirang. Ras kala sirbahan sirang dengan rejabu kamulihi ia enggo erlua-lua. Seteh maka pusuh ras perukuran eme pematang diri sekala jelma bas pergeluh. Arkiteken siai Yesus nandesken maka kalak si pusuh na mecihau lagu langkah na pe mecihau bagai kape ade perukuran na melikas maka perbahanan na pe melikas ka. Sebaliknya adi pusuh na ras perukuran na melket maka melket ka ngelagu langkah na. Maka sekal penting na jaga pusuh ras perukuran gelah dauh hidur perkara-perkara si melket nari dengan nilah hidur perbahanan silama huli. Yesus petangkas perkara erlua-lua alun nirikan dosa si terbuni ibas pusuh singgeluh sekala jelma. Ia enggo erlua-lua amin gia ibas pusuh na denga geluh ukur sebagai lagi ai dalin kena. Adi pusuh macik maka kerina ring-ring kula mesunah macik ras mesunah ngelakukan perbahanan selama uli. Dikatakan Yesus maka sumbul dosa emarah pusar pukuran supaya teridah bas perbahanan. Makanina Yesus manusia harus bulat ukur dalinkan perhatian di bata janah labu banci erdua-dua ukur. Janai katakan pe maka dilit ring-ring kula si pelalarkan harus dipenggalkan. Di batar sura-sura gelah kerina geluh tenda badia ras bujur. Kebujuran si isurakan di bata labu saja si teridah darat nari tapi pe si ersumbul ibas perukuran ras pusukta simbages nanari. Mari dage si pedauh perkara-perkara si bancin dabuhkan kita kubas dosa terlebih erlua-lua bagi sini katakan Yesus. Si pedauh dirinta idur cakap-cakap si mereha, dedahan-dedahan si mereha, situs-situs si mereha bas internet rasi debanna sebab kerina banci maba kita kur dosa. Mari dage si isi pusuk taras perukuran ta alu ogen-ogen pertendin simbangun geluk ta.
tutus ngoge pustaka si badia, ngaloken sakramen pengalaman dosa, ngikuti misa si badia, gelah melikas kita ibas dosa-dosa nari, jarang pabadiaken geluhta, ras geluh perjabun pe. Amin. Ibas